السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل اكله بسيطه قوي كلنا بنحبها، وهي بسله ولحمه ورز بالشعريه. كان زمان كنا بنحب الاكل البسيط، يعني كنا على طول بقى مثلا بسله ملوخيه حاجات من دي، ما كانش فيه الافتكاسات بتاعه الايام دي، وكان الاكل حلو جدا وطعمه حلو. اول حاجه كده عملت سلقه اللحمه اللي هي السلقه العاديه اللي احنا بنسلقها كلنا متعودين عليها. بعد كده بقى هعمل البسله، هحط معلقه زيت ومعلقه زبده وبصله كده متقطعه صغير. بعد كده بنزل بقى بالبسله والجزر، بس طبعا هما مش فريش، هما كانوا متفرزين عندي، فان شاء الله احاول ان هما يطلعوا طعمهم حلو. بعد كده بفضل بقى اشوح فيهم كده لغايه ما ينزلوا الميه بتاعتهم. طبعا انا مش بعمل الصلصه الاول وبعد كده انزل بالخضار، لا انا بعملها كده على طول. فالبسله بتكون مختلفه شويه عن الخضار التاني. البسله بعملها بالطريقه اللي انا بعملها قدامكم دلوقتي. وبعد كده بقى بنزل بالطماطم، يعني حطيت كوبايه ونص كده عصير طماطم. وبعد كده بنزل بقى بالبهارات اللي هي كزبره ناشفه، معلقه ملح وشطه وبابريكا ومكعب مرق الدجاج. بعد كده بقى بسيبها على البوتاجاز لغايه ما تستوي. وبعد ما البسله تكون استوت عندي بنزل بقى باللحمه كده في قلب البسله واديها غلوه كمان، وبعد كده بطفي عليها. بعد كده هعمل بقى الرز، هحط معلقه زيت وبرده قطعه زبده وشويه شعريه بقى 3 4 معالق كبار كده، وهشوح فيها لغايه ما لونها يبقى ذهبي. بعد ما الشعريه توصل للون اللي انا عاوزاه هنزل بقى بالرز مغسول ومصفيه الميه بتاعته علشان اشوح فيه شويه عشان ما يتكسرش مني او يعجن. بعد كده هنزل بمعيار الميه اللي احنا متعودين عليه، وطبعا الملح. بعد كده بقى هغطيه والنار عاليه لغايه ما الميه كلها تتشرب، وبعد كده اهدي النار لغايه ما الرز يستوي. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم وفكركم بايام زمان، ايام ما كنا ما كانش فيه بقى الاكلات بتاعه النهارده وكان الاكل طعمه حلو. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وشير للفيديو لكل اصحابكم، واعملوا لي سبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.